Belai ke khak hamani sal, hangai 25 tarik sarai, sini bubagra by sini CM, sini Gumuti district ni DM, by Malaya ni by mani. Belai kedu boro phone khaijat, ang nije bu khaijat, message bu rohajak WhatsApp sini, sini elaka ni development ni bangai. Bo kuno response roya ni bangai ang CM no saka. CM bono phone khayo bono bu response roya, ge bubagra bu bono phone khaika sini elaka development ni bangai hake bo roya ngi boni pore boro 25 tarik sarai 7 ta jorabo bo bai malai wi sini elaka development ni bangai kok salai hin thamani bo si boro no bo official residence tongphanu boro bai malaya tini temani bangai malaya boni ego boni sak no torjak mani je ang one of the IPS but you are a servant of all of us, you are supposed to serve us. When you cannot listen to our great leader, our Maharaj, our CM, how will you listen to laymen like us? What type of IPS officer are you? What type of DM are you? Nung tumaza DM. Sesadaran boropai to Malayani nung response roya nung. Sini bubagra porjonto no si Malayani nung nini ego ni bangai hayang tongut. Because nung hay borok no sini elaka sing nangya sini YTF Thanai Salo press conference khai saka then 96 hours 48 hours paika state government no muslim warning robu sung YTF samani 72 hours tongu sini elaka Gumuti district in totally osol khairo nai totally YTF all Tripura ni oron yo phaiui sini haini bangui chung state government no haini hai chapinai. Please take action so that peace and calm remain in Gumuti. The peace I get on money, peace not obonai ke Gumuti Torit Kanti Sakmano, broadcast Tomak Hine. Tebusini or media house, Udupuni media house, media Borogrok, Sini Serai Rock, Tanai Pro, Zekepan Borogno, Omo Usrin Kol Kayoni Boro Prosto Kaitongu, Hake Borogno Kok Horoka, Borogno Kok, Beswa Sungui, Borono Zoleroi, Borono Kok Taicha Hoka, Niro Bangladeshi hi. Hake hozama by borong solewu Bangladeshi ano hopana ang zoleya tumani omale ang Bangladeshi ya ang kiprahani borok kisa hozama si zolewu den nitsoy chini ko bro kaisa sing tongu kikro ki gnang ke si khata ung phi
Ge borok nichoi borok fatar hani ngai hani bangui ni borok jolebu. I'm Indian, I'm very proud Indian. Ang question oronio ano Bangladeshi hondi Nepali hondi jeng Nepali hojabu ble fatar hawo jeng Bangalore thangpro omo thangpro Delhi thangpro jeng joleya ble I'm proud Indian hisable boy ke borok jolewani okring mani tini hani bangui ang media house no bu sanai don't try to anger our youth. You have tried many ways to anger them. That's why that phrase came out. Hani bangui ang koinai. Everybody please try to cooperate. The DM has failed as a public servant to all the people of Gumoti and all the people of Tripura. He should be removed from Gumoti and taken away somewhere where he can serve well. That's all. Hambai. Sini Tiprasani kabangma beneficiary ni bagai bubagra salaina ni malaika malaina ni thangmani bo malailia pia ba asuk ba yako bubagra ek mas roi torin kanto sagma DM no o Gumti district ni DM no bar call khaija call khosaya last pai thagoke bubagra ni number phone number no si block khairasi bo bubagra no kaisa sagnang yang mani klaya joto Tiprasano sagnang yang mani klaya bon yagulo bahai asuk bai thak dia kho sini bubagrani logeo sini edisi hafangni CM tongo o CM no sagnang ya khai o torit kanto sagna tin CM no sagnang ya pura edisi no pura Tiprasano sagnang ya hai ni bagui tabuk sing bono bodli ya transfer ya sing bono YTF mia thangnai ni sing already ne press club khai raja press meet khai raja thangnai ni tei 96 घंटा बिसिङो टंगनो ओ तोरिद काम तो सागमानो सस्पेंड खायां खांके गुमती डिस्ट्रिक्ट जे आरडी ब्लॉक टंगमानी एडीसी विलेज टंगमानी नसं थों जागा तालारवै तोरिद काम तो सागमानी एक्शन नानाइसिं हानि बांगि सुं वाइटिएफ ताबो करा खाइना सब टंगो टंगनो सं ओ टाइम नो नाइसिङि टंगो ओ जरानो नाइसिङि टंगो 48 आवर्स 48 घंटा ऑलरेडी थांजा तै बागनिया 96 घंटा बिसिङो Government of Tripura tongmungno o torin karto sakmano suspend khayang kangke jeng bebak block Gumti district o tongmani tei bebak ADC village panchayat tongmani no thung jagao torin karto sakmani no photo khaisiyei or jaga juta bai karoi talaroi RD block talaroi panchayat talaroi torin karto sakmani mukhango jotto mare salsa ke je torin karto sakmano transfer suspend khaya saksung और जगह YTF खुक तै मुसुनाय हानि मांगि जों समाय दांजाक तब जों जा जरासिनि नाइसिं तंगो बुबाग्रानो जतनो एक्सेप्शननि स्टेट गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जिसासि हर एक टाउन थं दुई टाउन थं कॉल खायखांके कॉल रिसीव खाय कक सां और बिसिङो माने महाराजा हने और बिसिङो आसक बाय थायाखो ओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि नरेंद्र मोदी जी पीएम नि स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह जी बरकसासि महाराजा हने और एकटा दुईटा ओफाने कॉल खाइखांके खसावै रिसीव खाइ कक्साव फिया साधारण तिनि डीएम बके आसे कंसुगे सिनि बुबाग्रा हानि बुबाग्रानो सागनांया खायै तिनि बनि नम्बर न ब्लॉक खाइमाखा बनि नाम बनि बबाय मालायनो सलिया ओ बुबाग्रानो सागनांया माने जतो Tiprasano सागनांया हानि बांगु जों YTF सिरिं तंया जा जरा नाइसिं तयखो ओ जरानि बिसिङो तरित कान्तो सागमानो तंगनो सस्पेंड खायां खांके बेबाग आरडी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बेबाग ने जों तालारनाय ते थांनायनि चेक दाम सक फाइजाक चेक दाम गोबांनो सक फाइजाक थांनायनि बेनिफिशियारिबो राबार बागान राबार सक फाइजाक जत बेनिफिशियारि न राबार रया खायै वाटै फाइब्लिबो राबार रया खायै चैत्र मासेबो राबार रवै ताबो गोबांनो पब्लिक र काइमा यांगै दं चेक दामनिबो गोबांनो फाइजाक निनि राबार प्लान्टेशननिबो गोबांनो फाइजाक कोटी रां फाइजाक न बो पब्लिक न रया खायै ताव अलरेडी orang phirok thangja हानि बागै जत जों 96 घंटा रमानि बिसिङो तंगनो सस्पेंड खायां कांके जों तेब कठोर खानाय बेबाग एडमिनिस्ट्रेशन तंगमानि Gumti डिस्ट्रिक्टो बेबाग जागा तालारनाय